Amira talifusa ni omasya ba kekeriso Yesu. Falukay tazui ba channel lala gera-era. Uosebua baliniha. Ni faema bamigu dobla efa. Pawasi efa dua ngahene adobla rua. Uba mifefu Yahobu. Salom. Berhuhu ba migu. Basi dobla efa pawasi efa dua ngahene adobla rua. Tabaso moriba zura halewa zinenge fazasiwa nga wasara irugi nga wasi ene ba tuhonia ya yada faluha ke Yesu so aya samohoni. Faluha ke Yesu so aya samohoni. Halewa zinenge fazasiwa nga wasara irugi si ene imane. Bale na tebato ba omasi zaulo ifetau ni fahazo aya ba ibunu. Mui ia khedra eresebua. I adre khenya zura. Ni bee badrama seko ba zekola. E na ibebe na faluha ia zolo huku da iramatua ba ira alave ba iohe ba Yerusalema. Bababofana me ahate ia badramaseko. Bayo zumaga ifasui ia haga. Murisiawa bapanua. Ba alau tau ia badana. Ba irongoli imanekenia. He Saulo. He Saulo. Hana ba gohido. Ba imane. He soaya. Hanyadra uga. Ba imane Yesu. Ba imane Yesu drao ni gohiu. Ba falso. Ba ai ba panuadre. Ba lawa ekheu. He evisa. Dreke da da romalilo balangi. Ira talifu sefefu si fefena ba moguna taila ua. Gama khaita ma latar belakang. Zura halewa zinengere. Si fefena moguna taila ba tadresa zura luka adre e tu resa musodede bahe halewa zinenge bahe da Teofilo asese lawa ya adresa musadoto ba solahemi ave ba sisehibebe uitedede ba tefahe khenia zura adre ena aroba fadude denia ba siduhu duria ni rongonia sanadresa ke Yesu Keriso sinomate, ba sinomau somori bangazimate, babangaheli, babangorifi esigulidan. Da taila na tabafahela, ba zuraluka, fazasaranga wa efa. Irege, lehenya faelungu, bangavale, va mahal sangumae, va babolo oroisa te orifinia. Si dua moguna taila va esizura dure somusodede ni sura Luka. Eya da baba maduhu va nomo Yesu bagulidane baba ngorifi fefu niha. Fefu soi. Fefu ngasi ba fefu ni beboi. Tenga ha badraono Israel. Ba halewa zinenge ba esinia ya da baba maduhu Hebisa va ate boloso. Duria somusodede adre. Sirugi ni hafefu. Fefu soi bagulidan. Si telu. Sinangya abot si moguna aboto badededa va. Nginoli zura. Halewa zinenge adre. Ba hule. Io hadia niwa ba halewa zinenge fazasara nga wawalu. Batobali amisa maduhu ba Yerusalema, Yudea, Samaria, irugi zifefudan. Adregoi ngenoli zura halewa zinenge bataila fazasara ngabwa filelima irugi fazalima ngabwa seufablarua. Bateduna-duna badahi bisa va meregelala halewa famaduhu Yesu ba Yerusalema. Yerusalema, Yudea. Ba ifada ba fazaene nga wasara irugi faza filelima nga wasi telunga fulalima ba teberege te dune hebisa wa anumale dureso musodedere baniha bairo
ba Yudea ba irugi Samaria. Ba ay fada fo sa si telu ya da faza fele 5 nga wa si telu nga fula irugi faza 28 kangorita ayat 3 sara babada te zaraini ba ateboloso dureso musodede ba Asia side ide irugi Roma. Halawa zinenge faza siwa si tobali berehuo nga wasara irugi nga wasi bayaya da baba maduhu da zifafuna halawa gehehani amoni baba ateboloso dureso musodede lesi tola mo paaga fa omasi lo balangi bani hafif da duho si fafuna batu si dua ya da mo makaita ba fa afaluka ke Yesu ba ya asoge wa mohon fogau ni Paulo no sabua fa maduhu hibisa ba omasi lo balangi bani habairo na irugi ke ira duria somusodede adre turia bangorifi ba kekeriso Yesu da ni hodrege ba fazasiwa nga basara irugi zion mo makaita ba afaluha Paulo ke Yesu ba Damaseko ba tenga ha ba fazasiwa adrete duna ya some de lukali te tutuna bazura halo zineng tafaigi ba fazasiwa ya tisara irugi 25 ba so duna Paulo memoya igohin ha keriso bahiza dania faluha ya Yesu badalulala fatole irugi Damaseko ya wuya haga ba muhede khanya Yesu dani ilada ba fazasiwa ba usini ya da ba sama kau Yesu masama kau banwa Yesu ba te kauni te bohoni tobali sinenge Yesu daya da Saulo ba ma ay fada Daniela tete iya Paulo si dua tabaso ba faza 22 nga buwa 5 irugi 12 sara babada Saulo ba i oguna samasa ba ma itutuna samasa he ibisa balukhatania ke Yesu memo ia badrama seko ya da fena ni hasato ba Yerusalema babadai sinia sidunia ni hodrege badai ya da wasamakao masolohi ni hakeriso te kauni te fatenge batobali ia sinenge bani habairo kepada bangsa-bangsa kafir. Ba sitelu ni duna daehe bisa Saulo ba afaluha ke Yesu ba tetutuna ya ba faza 12 nga wasiwa irugi felewalu ba Paulo zui badae ya samasa zanutuna fenarazo agerifa na si medua meke fenazato ba Yerusalema ba yadai fenarazo agerifa ba usinia badae ba sama kau masolohin ya keriso te kauni ba te fatenge tobali sinenge bani hafefu na mige ba faza 22 bani habairo ba badae sai ba faza 21 bani ha fif irege dania da ni duna hebisa Paulo mo ia irugi Roma ba teranai morobada idena omasi muy ia ba Spanyol hadege luaha wa tetutuna irege telukali wa maduhu dae halewe Yesu wopali sama kau tobali sama duhu Yesu hewa edania taila wa Paulo samasa solohi mege ba metobali dania sinenge Yesu oya ge itaga wa makau da ni ilada bahikaya we amui Paulo adre mas Saulo memoya ikohin ya keriso badrama seko si dua ya mira talifusa ba datau sisi hadia nasi ba hadia keluaha ba berhuhuar ba ayat tisara irugi dua
ba taila ba da ba faauchu de ba fanipake niha Yahudi Yesu ba tenga hadrege la tipake ia la bunu ia ba refa ba hili kolokata. Taila hebisa ba ukudedera ba fanipagera Yesu adre. Daya daw meno dania mauso ya moro bangazimate bahadia zalua. Ya la hao nga vale duria la mane lebe si mauso nobo i la tage botonia irani fahunia me basibong. Na. Tadra de ba fa ukudedera le la tema. Ba hiza meno itugu mane teboloso. Meno ai famoso Yesu teboloso du resomuso dede. Tenga habaniha Yahudi. Ofeta kina ibaniha bee. Irege dania no sae atoba irugi dramaseko. Adra dania itugu auku dede draniha Yahudi. Tera-teradra farizai-o masangila amahoita. Saulo badae. Yaya samasa banogi farizai-o. Yaya adre. Na tabaso ba faza siwa ya tisara irugidua ba iadre zura khedra eresebua. Sura hada guna iohe ba khedra sohalewe ba niha ba sinagoge Yahudi sisoba dramaseko. Ena tola irau ba ibebe ba iohe dra nihadre. Ya da dozi solo Yesu manifotei solo lala zoaya enatola la huku ira ba Yerusalem. Da zifufuna ni ilada ba yatisara irugia yati duare. Si dua va saulo adre ena taila ya yadre goi non niha Yahudi. Bahiza niha Yahudi si tupu ba soibe. Yaya da ba Tarsus ma balinia seselo Tarisi. Si soba ni fotia da negara Turki. Bada tupu bada ebua zaulo adre. Bahiza no itobali ia ni fahae gere sebua sotei Gamalieli. Irei panua sis tupu ya ia ba Tarsus. Ba mui ia ba Yerusalema. Babada barebava zamahal sebua ya da Gamaliel. Irege dania tobali ya farizai-o. Batenga ha farizai-o badoi. Farizai-o sango dedege babolo oroisa. Ba le farui ia ba agama Yahudi remala mane-mane yayare pengikut yang sangat fanatik. Adra dania me atozolo Yesu. Ma meno la tema, meno avai la tema gani amoni ba itugu ato jifa dute ke Yesu au khuda dunia. Hadia ber me molo saboto ba de dunia ba agama ni ha Yahudi. Wahaya i razatule, ha agama razatule, ba fefu da nebe da oi fasala ma oi elung. Da ber dania. Jadi na sodra ni ha Yahudi zolo Yesu masih vadute de Yesu adra dania iberege volohi ya ira ya ia mo ia ba sinagoge ezoso zino ni ha Yahudi sitobali samati ke Yesu. Adra dania ya adra zura khegere sewa i oe khedra sohalu ba agama manifoti mahakama agama ba sidunia usini ba de sohalu ba sinagoge si soba Dramaseko. Ohita dede babodrau dozi samati ke Yesu masolo Yesu he iramatua bahigi iralave. Ena etolate etu hukumara te fatere irabahuku ba nina panua ba Yerusalem. Si telu sinangamo aboto ba dede ba ayati sara irugi ayati duadre ya da fehede ni okunae khedra solo Yesu. Ya da sanerlala ba ibe dalam kurung Tuhan ba basnesa sanerlala zoaya. Hade kelu hade.
Baniha Yahudi sodo bua keluaha lala. Ya ia da lala satule ba lala selungo. Namege molo era niha Yahudi da Farizai oba dozi solo Yesu ba no selungo da bahiza sanura halewazine ngere inene behede lala zoaya. Babangopaka dae va dozi solo Yesu sidrunia tenga sanere lala elungua no lala kelobalangi lala sidruhu ya da Yesus samesa. Natabaso ba Yohane faza fele nga ba ba imane Yesu ya odo lala ya odo baduhu ya odo ba auri lesoduki ama sile manere ya Yesus samesa lala adreba inene nga ba behede bada lala ba inene soaya ya jalan Tuhan. Nah, edena iwa sanura halewazine ngere va solo Yesu no sanere lala satule bapan wazoruko. Bahizai mikino no wa molo ni Yehuda ma Yahudi va no selungu adre bitetege soira. Na molodra ni Yahudi ena natola lahori irabadan. Na ni ilada ba ayati sara irugi ayati sidua. Ya dai tafa ese ba ayati sitelu irugi ayati silima hada ni ilada. Alua sahuli dede hada ber me fatwa le ofeta iraba dramaseko ba alauto ihagaini haga sa sebuah haga satar zaulo irege alau ya to ba hade zalua me iteng hagadre ba izumage le iila niha. Nah, ba ayat telu irugi lima adre ba hade ni ilah da bada ba zahuli de zalua ya Roma kheda ba le ilulu panuania le ilulu dozi samatikhnia solo ya ia Yesu adre baba makau le ilulu ba ni rau ni gohi ni fakao zaulo me dozi solo Yesu ba dozi solo Yesu ba si dunia no tanakhnia da adre dania ba dozi samakau banwa Yesu dozi sanere lala zo ayadre ba si dunia da goi no samakau Yesu. Oroma ba wahuhuosa ya dania me imane Yesu Saulo hana ba gohido mai sofu Saulo hani hadrau keswaya ba itemali ba behedre ni gohiu ni fakau ya yang kamu kejar yang kamu aniaya. Mengapa engkau menganiaya aku? Nah, pada orang makheda ba solo Yesu bano banwa Yesu tanah ke Yesu bano i amai dola ke ia da ya ia samesa Yesu. Ba ayati si ene bataila wada bano sewa go hite de Yesu ke zaulo adre. Babe amai zaulo ba bolohi baba makau samati ke Yesu. Ba tebotohi ba de zaulo adre va ni gohinia ni fakaunia ya ni fakau zaulo ba no soaya samesa. Nah, badai alua ya va atokea vaulo sidrunia me ya ia igohi zolo ke Yesu bahiza na yoguna soaya ni gohi wadre ilo ne fakhaida ba afadu de trania Yahudi Mesia. Mesia sitohare. Menarik dai yami iratalifusa me badae alua ba mohoni lalabangera dania zaulo adre me solohi ni hakeriso bano solohi soaya. Alua ba mohoni me no balune zaulo batarongo dania na tau getabaso ba ayati mifundania wala ohe ia badramaseko ba badadania
torei ia irege ifatenge lobalangi zamadhaya ia sotoi Anania ewa Dania fa tipali Anania ba me iwa ni rongoma ba ya ia da ni ha fodrege za makao sama tika Yesu ba hiza bermeno ite de lobalangi ba lefa ni paga me no sogo hite de babangokuna Saulo adre tobali sinenge sebua. Dau Dania ni ilada bisa buhite de lobalangi ba tobali sinenge ba ni habairo Saulo adre. Hadia rahu-rahu moroi babango sisi magango sisila berehu adre. Baso fangaval. Si fofona Saulo samesa ya yadre farizeo tobali solohi tobali sama kau samati ke Yesu me iwa vano sanere lala elungua dozi sanere lala adre. Dozi fofona ni ilada. Pasidua ifaduhu sanura halewe zinenge adre vatenga selungu zamati ke Yesu. No sanere lala zo aya, sanere lala babogame banuala zo rugo adre. Si telu, ya da te fangaraha ba de Saulo, va babolohi ba baba makao samati ke Yesu, ba no so aya samesa, no mesia samesa nigohi ba nifakau niya. Ba si telu, ya da eva moroi baba ebua de lobalangi. Ifaluhaisi Saulo adre Yesu fatuale irugi dramaseko. Baba valuhata adre bada alua vamohong. Itete fogauni ba famatenge Saulo adre tobali sinenge Yesu. Da rahu-rahu. Ya dae moroi ba vangosisi eda berhuhu adre bahada tobali angerenua. Zilele so telunga vale. Si fofona vabanua Yesu faluha bolohi faluha ba makau bahiza le irai so aya le irai Yesu banua nia meya yadre no Immanueli aveda lobalai. Si dua baba le aboto ba dede rege sova ni paga hibisa ba umasilo balangi babango rifi niha babango rifi esikulidane baka Yesu Keriso fa aboto ba dede da adre dania alua ba mati saua simane Saulo sama kau banua Yesu ba nosa Yesu samesa ni fakaunia. Dazi dua. Basi telu baba ibwa dede Yesu Keriso. Ifaluhaisi Saulo. Ifaluhaisi ibuai ibohoni ba ibali osinengenia baba maduhu efangorifiadre baniha bairo ba baniha fefu. Da telunga valo zitobali angerenua. Hadezi nangia ta ehao zitobali tuho baganune wada na ta ehao huhuo moriba daromalia re ba sifuna mukuna tatengeni ba miku dobla efa ba si efa te miku ye da kuasi mo do geniti elwahania ya da hule drauno savena tup da moroi ba da bahadia zinangia taila zitobali ta zaraini ba motohi si fofona ta motohi va nomauso Yesu itertede de zalua me fitubongi babangeheli babangorifia ita bahiza faluha bolohi faluha va makauza matiha Yesu afuha adre hule zingo si dredredre i alu-alui haniha ni ania. Irege daud danya ni ilada, e bisa bago fanewa panua ni Keriso si fafuna,
va nigohi. Nigohi-gohi ira ni fakao, bahiza lei irai te taha, ba midramana ataya dureso musodede adra baka Keriso Yesu. Si dua, yaya da edena te opaha va dosi samati bai atau. Bai ai tuwa netena na faluha ba makau. Bai. Tau badanga zo aya, ba tere lala zo aya adre, lala adre khenia, baya iya samesa zifau abeda, ba sodoroga ya ita, ba nere lala vekoli adre toba gulidan. Na badai moguna tazaraini, hadia manu iya zitobali ameta ua, ba taaro pano na Keriso, bai atau, bai aitu banetena meso Yesu Keriso, abeda sodoroga sukubalo. Basi telu, wafaebua dede zo aya ita Yesu Keriso, no yobini ita. Medro mana yo narai mana sae pawisara, dua telu, ofeta dan ya pawasi fitu fenada, no inete wangobini, bafamataro ra enoni, jemaat, resor, abeba, sinod. Bahiza, iobini ita tobali enoninia, tenga berwa atuleda simane faulo. Simane faulo, masaulo fatuale tobali e faulo, ba solohi-lohi samunu nia Keriso. Tenga berwa atuleda, tenga berwa apadeda, tenga berwa oneheda vatobali ita enoni, ha berwa ebwa dede lobalai. Bahiza moguna taya tatengeni. Va enoni ni kauni adre, moguna soba mohomni, moguna soba malalini era-era, ba moguna soba ngodedege, ve amoi enoni, hewa ai faluka nga vale va makau. Da ezi telunga vale zi letola lee ta botohi ta zaraini, ba tafatefa na tafaema hufuadre. Si tobali ni taneba dede, baya ia moroi bazura zinuna telunga fula fitunga wa telunga fula efa me imane dena ke Yehova ba tere lala adre khenia. Samuzate dena ke Yehova ba tere lala adre khenia. Rekeda lala gera era ba paduda dema ba ira ma sohalewe mi faano saai ba mi zaraini dania huhuo ni faema ba migu bazi dobla efa pa sefa. Wobaya mi fefu Yahobu. Salom.